Li bajarê Qamişloyê grûpek ji rêxistinên sivîl ji seranserî herêma Cizîrê kampanyeka paqijkirinê û xweşkirina sê bajaran di herêma Cizîrê de dest pê kirin. Armanca kampanyayê li gorî rêvebirên wê belavkirina çanda paqijiyê di nav millet de û herwiha ji navbirina nexweşiya leşmaniya ya got evbûyê demek li herêmê peyda dibe. دەستپێکی ئەم مدینە حەسەکەی و مدینە قامشلۆ و مدینە عامودێ ئەم پێرابن بڕاستی کەسەفا سوکانی پڕ تێدا هەیە و نەخۆشی پێ پڕ هەیە طبعا احصایات گۆمەچێکردی طبعا 137 حالەیە گشمانیا دەکرد پێی ئیسابە بوونە ji bo wilo em meqerran dûnîvan mentiqê got tefeşî emrad û nexweşî çêbûne em pê dest pê Kampanya em tev dest bi dest ji bo bajarên xwe a got li seranserî bajarên Qamişlo, Hesekê û Amûdê dê dest pê bibe û li gorî berpirsên wê dê di heyama du mehan de li ser sê qonaxan berdewam bike û ev kampanya wê bi taybet li hersî bajarên navbûrî pêk bê ji ber got ev bajar rêjeya millet di wan de ya herî mezin e di herêmê de. حملة النظافة أما بلشين بشوارع أهم شيء يعني حملة نظافة بيئة يا أول يا بدو مثلا مناطق إيجو قال لك زبالة تدهنا مثلا ورا زين مناطق إنها مثلا المدارس خاصة قال لك زبالة تدهنا مدارس كيف حتى طبعا بيحاولوا بقدر الإمكان إنه أم حركة كيف خلنا نافدا درية مركزية نباش بيت بلكي درية مدرسية أم دهان شيء ممكن دهان إيه مثلا مناطق هم إيجو له راستي خرابة مو بن أم دهان ممكن شو من إنه وجهك حضاري دي Herwiha berpirsên vê kampanyê danezanîn got bêhtir ji deh rêxistinên sivîl ji hersî bajaran dê beşdarî vê kampanyayê bibin. Têzanîn got rêxistina heyvasor a Kurd di dawiya sala 2015 de eşkere kiribû got bêhtirî ji 10,000 kes bi nexweşiya leşmaniyayê ketine û wan dikarîbû bêhtirî ji 7,000 nexweşî derman bikin.